asahibi mu mujyi wa Goma umutekano wakajijwe bitewe n'ubwoba bukomeye bw'uko ihuriro rya FARDC ryaba aryinjemo mu ibanga rikomeye. Ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda ibera neza mu marembo ya Goma. FARDC yemeje kurwana paka igize ubugenzuzi bukomeye mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23 cyane Goma, Sake ndetse no mu bice by'abambiro. Hakomeje kumvikana ibiturika byato NATO hagati rero M23 yo yamaze kuba yakora ibyo abenshi batunguye nabyo, abashyizeho abayobozi bakuru bashinzwe ibiro by'ubutegetsi. Ibi rero bikaba biri gukurikira ibindi biri kuvugwa muri Sud Kivu, aho mu Minembwe AFC rigushinja urwo ry'ingabo za leta Kinshasa kwibasira abaturage bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero bikomeye. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Roko Informa wacu, reka duhite tumwakira tubwire situation iri mu bice tudatinze mu bice bya Goma bere ko dukomeza n'andi makuru. Mutama wiriwe neza? Wiriwe. Safari kugeza ubiri kuvuga ko imirwano yakomeye tudatinze rero turagira ngo duhido nido kubiri ko. Yes, ni imirwano ubona yuko yubuye kandi ifite imbaraga, aho ubona yuko bashaka kwinjira mu ma-axe ajya atandukanye kugira ngo bagera mu mujyi mukuru wa Goma, bitewe n'uko nabo bamaze kuvumbura amakuru ko Kisangani bamaze gushyikayo. Nabo rero ku rwego rw'ubutasi bukomeye cyane, nabo urabona yuko kuri no route ya Kibumba Goma ndetse na route ya Parike Goma na route ya Sake Goma hose hamaze kugeramo abasirikare b'ihuriro rya FARDC mu mugambi ukomeye wo kwinjira mu mujyi wa Goma ndetse no kuba bafata uno mujyi wa Goma, bitewe n'uko mu minsi yashize mwagiye mubona uko situation yari ihagaze, ariko harimo imyitozo ikomeye yo kumanukira mu mataje. Urumva ni force yatojwe n'ubundi n'ingabo z'Abafaransa n'Ababiligi, aho ari abasirikare badasanzwe bakomeje kugenda binjira muri biriya bice n'isaha. Ushaka kumva kuko bafite umugambi ukomeye wo kuba wafata umujyi wa Goma bidaciye mu mirwano wenda yo mu tundi duce, kuko ku ikubitiro n'ubundi ni Goma ndetse na Bukavu ikaba ari imijyi n'ubundi iri kuri porogaramu yo kuba yafatwa bitanyuze mu nzira ndende. Ubwo urabona ko ariyo gahunda basubukwe cyangwa ariyo gahunda ubona bafite yo kuba bakomeza kwapurika ibyo babatuje mu minsi yashize. Bari barimo biga ubujetsi bakwigarurira ino mijyi uko ari ibiri, Goma na Bukavu. Safari, ibyo byatangiriye he, bitangizwa nande? Ibi byatangiye n'ubundi aho ingabo z'Abafaransa zigera kuri 400 zirengaho gato zari zaje hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'Ababiligi bahise bamwe baza muri ino zone ya Kisangani, aho babatoreje muri ano mashyamba ya hafi urenze za Masisi, ubwo ni muri za Warikare, aho aribo babatoreje mu kwiga kumanuka ku migozi. Ngira ngo abantu benshi bagiye babibona, ariko n'imyitozo bahawe n'izi ngabo ndetse bafatanije n'ingabo z'Abanya-Israeli, ubona yuko ari umugambi ukomeye ndetse wateguwe kuva izi ngabo zaza ubangaceho n'iminsi nka 13, ariko urabona yuko nyine batangiye kwapurika. Ubona yuko ariyo mpamvu batangiye kugaba ibitero simusiga mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ku ruhande rwa M23 bwana Safari bo bari gukora iki kugeza ubu? M23 nakubwiye yuko mu minsi yashize yazanye misiyo ikomeye hano Isake, akaba ariyo mpamvu ubona ihuriro rya FARDC rikomeje kuba ryataga biciye muri ano ma-axe, kuko niho bubatse ubwirinzi bukomeye. Axe Kibumba Goma, axe Parike hano ya Virunga Goma na axe ya Sake Goma, niho hasa nk'ahari ubwirinzi bukomeye. kandi amajinga ya muri axe ya Parike Goma harimo gukorerwamo imyitozo yo kurashisha imbunda ziremereye ku bakomando baherutse gupasinga, aho bari kwiga kurashisha imbunda itarigeze igaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko ihuriro ryahise n'ubundi bari bayifite ari imwe, aho iri ku musozi wa Remera ni BM21. Iyi ni imbunda irasa cyane kandi ishobora kurasa mu birometero byinshi, akaba ari nayo yarase za Kibitoke umunsi bagabagaho ibitero ibihuriro ryahise bashaka
gusenya iminara yo muri side Kivu nyine aho yari isetinze hari ako gasozi ka Remera haruguru ya Sange. Rero izi mbunda bari kwigisha mu buryo bwo kugaragaza ko nabo bakomeza imyitozo ikomeye cyane. Abenshi bari kumva urusaku rw'imbunda bakagira ngo ni imbunda zisa nkaho hariho ingabo zihanganye. Izi mbunda ziri kumvikana n'uburyo bari kwiga kurasisha izi mbunda bita BM21 cyangwa BM 20 cyangwa BM 21, aho n'ubundi bigaragaza ko bari mu myitozo basa nkaho barimo kwitegura urugamba, aho ku mpande zose n'ubundi bamaze kwerura ko nta gahunda y'agahenge babishyize ku ruhande, haba ku ruhande rwa AFC ndetse no ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC. Yego, reka dukomeze bwana Safari. Kugeza ubu ko aba 23 yamaze kwatakwaho mu gisagara cya Uvira, nk'ibigaragara ni nk'igiki bamaze guhindura kugeza ubu mu rwego rwo kugira ngo bizeze abaturage ko nabo batakirukanwa muri Goma nk'uko twabonye FARDC nayo yirukanwamo? Maginga ya n'ubundi iri huriro rya AFC ryakajije ingamba kuko ntabwo rigishyira abasirikare bacirire bakwiye guciririka mu mutekano w'amakaritsiye. Murabizi ko ku maparatuyi bari basigaye bashyiraho ab'urwego rwa gisirikare rusa nkaho rudakaze, ariko ubu ingamba bafashe bashyizemo aba special force nibo bari gucunga umutekano, nibo bari gusa nkaho bari kugenzura ndetse n'abakorwa mu rwego rw'ubutasi, kuko bivugwa ko iri huriro rya FARDC ryinjiye cyane muri uno mujyi, haba mu bacuruzi bacuruza amayinite, abacuruza utubari, abacuruza amaresitora, nuko bimeze. Ariko urabona yuko n'ubundi ibintu bisa nkaho bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko urumva niba baramaze kwinjiramo harimo kwanza abamaze gushikamo batari bavumbura n'ubu bari kugenda babonamo bakeya. Ariko urabona nyine iyi gahunda bakoze yo kuba n'ubundi bari bashyizemo cyangwa bahinduye uburyo bwo gucunga umutekano, urumva ko nabo bamaze kumenya yuko n'ubundi iri huriro rya FARDC bafite umugambi ukomeye muri uno mujyi wa Goma. Bongereye ubwirinzi cyangwa bongereye umubare w'abacunga umutekano mu makaritsiye agiye atandukanye, ndetse ubona yuko ibintu bavuga ko babishyize ku rundi rwego mu buryo bukomeye cyane. Urumva ni umutwe w'iterabwoba, ariko uzarebe iyo habaye nk'agasha ari nka AFC yakoze agasha, ni ibintu bihita bivugwa yaba mu miryango mpuzamahanga yaba iki, ibintu birafakuza ukabona AFC izitozera. Ahubwo ubu icyo nakubwira cyo ni ukwiteza ubu bagiye guhita bazamukira muri ibitero bakoze, abahita bavansa barebe uburyo ki basunika iri huriro rya AFC M23 kuko nibwo buryo iri huriro rya FARDC basigaye bakora. Bwana munyamakuru, mu yandi makuru y'ibiro bishinzwe itangazamakuru n'itumanaho n'ubuvugizi bwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi byatangaje ko nyakubahwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2026 yerekeje mu mujyi wa Arusha muri Tanzania, nkuko bigaragara mu itangazo rigenewe abanyamakuru nomero 004/2026. Perezida Ndayishimiye yagiye muri Tanzania kwitabira inama isanzwe ya 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Iyo ni inama rero izahuza abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango kugira ngo baganire ku bibazo bitandukanye bireba akarere birimo ubufatanye mu bukungu, umutekano n'iterambere ry'ibihugu bigize uwo muryango. Perezida Ndayishimiye asanzwe ari perezida w'umuryango perezida w'u Burundi ndetse akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Union Africaine. Muri iki gihe azifatanya n'abandi bayobozi b'ibihugu byo mu karere mu biganiro bigamije guteza imbere ubufatanye n'ituze mu karere k'Uburasirazuba. Iri tangazo ryashyizweho umukono Igitega na Rosine Girene Gatoni, umuyobozi w'ibiro bishinzwe itangazamakuru n'umuvugizi wa Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Bwana Safari, reka noneho twitse turebe mu yindi misozi ho bihagaze gute, izindi atsibo bimeze gute kuzutatubwiye? Igice
icyo navuga wenda tunyarukiye hano muri Masisi biragaragara ko ihuriro rya FARDC rikomeje kuba ryaravumbuye umuvuno ukomeye cyane wa AFC kuko ibi byose byiwe nyuma y'uko muri biriya bice bya Sake uzi yuko ariho twakwita n'ibirindiro bikuru by'ihuriro rya AFC noneho ukabona ko nyuma y'uko bazanye materiyeri bavuga ko harimo amaradari nabwo ibitero byatangiye gukomera ndetse binagaragaza neza ko aka gace ka Mushaki ikaraswemo drone bwari uburyo bwo kugira ngo bivugane General Gaciri kuko niho yari ari kuko ino drone n'ubundi yarashe aho mu birindiro bisa nkaho biraramo bamwe mu bajenerali gusa uri kubyumva ko mu rwego rw'ubutasi rukomeye rw'ihuriro rya FARDC bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'ubutasi bw'ubu icyo kintu bakibabwiyeho ndetse urabona ko ari hafi neza ni hafi muri metero 20 ugana Sake kandi urabizi ko mu minsi yashize hari hatangiye kubukayo imirwano aho wabonaga ko basa nkaho ihuriro rya FARDC rishaka kuzenguruka bigahita byerekeza muri biriya bice ubwo rero ni ikintu kigoye cyane kiri buze kiri gukorwa n'ihuriro rya FARDC nagiye ndivuga beshosha ihuriro rya AFC kwavansa urugamba ariko mu kwavansa urugamba basongamira ariko batabari bubashe gukontorora uduce bagiye bafata kurezista no kumanaginga uduce bafashe bitewe n'ubuke bw'abasirikare icyo kintu nicyo gikunze kuba ikibazo magingo rero ihuriro rya FARDC ryamaze gufata uwo mugambi ikindi kandi bubatse uburyo bukomeye cyane nta nubwo buri na kure abenshi bazi ko bari muri Kisangani abenshi bazi ko bari heze abenshi bazi ko bituruka hano ariko hari base militaire iri hariya bikare urumva ko byegeranye kugira ngo rero izi drone zahagurukira hano kuri base militaire ya Warikare zibashe kuguma radar zibashe kuzikura kandi muri metero bikeya ntabwo byakoroha ni za drone ziri publique abenshi ntabwo bazazindi twazita nka mobile zikorwa urumva rero niko kantu ubona ihuriro rya FARDC ryakosoye kandi ubona yuko AFC nititonda abari butakaza ibice kandi batakaze namwe mu bari basirikare benshi bitewe n'ibyo koranabuhanga iri huriro rya FARDC barangaje imbere n'ababiligi n'abafaransa kandi bari muri izo operation ntabwo bibuze kuborohera abana umunyago. Yego Safa dukomeje n'andi makuru reka tuje kwarabana n'ububanyi n'amakungu aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutanga impuruza ku mikoranire ikomeje hagati ya Kinshasa n'umuhungu wa Habyarimana ndetse na FDL ubwo turagaruka n'ubundi tubwira ibiri kubera irucuru bivugwa Warikare ndetse no kuzindi axe naho twumva update za ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaragaza ko hari imikoranire ikomeje hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarimo Jean-Luc Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal Rose Perezida w'u Rwanda mu rwego rwo gushimangira ubufatanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Umukuru w'igihugu rero yabigarutseho mu ijambo yaragejeje ku badiplomate bahagarara ibihugu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye mu Rwanda nyuma yo kubakira mu musangiro. U Rwanda rumaze iminsi ruri ku gitutu cy'ibihugu birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zikomeje kugenda zifatira ibihano zirushinja guha ubufasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Amerika kandi irushinja kunanirwa kubahiriza amasezerano ya Washington rwasinyanye na Kongo Kinshasa mu mwaka wa 2025. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bifite uburenganzira bwo kurinda imipaka yarwo, gusa amahanga akaba akomeje kurusaba kwirengagiza ibibangamiye umutekano warwo. Umukuru w'igihugu agaruka ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo yavuze ko atari mashya cyangwa ngo abagoye kuyasobanukirwa. Yavuze ko byabaye ngombwa ko amara imyaka myinshi kubera kwirengagizwa n'abafite ubuyobozi bwo gukora itandukaniro rinini mu kuyakemura.
Perezida Paul Kagame yongeye kugaragaza ko impungenge z'umutekano u Rwanda rufite zishingiye ku umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo yawo mbi y'ubuhezanguni bukiriho. Yavuze ko igiteye impungenge kurusha ibindi ari uko FDLR ingengabitekerezo yayo ya jenoside bifite abayishyigikiye mu karere no hanze yako. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko leta ya Kinshasa imaze iminsi ihubufasha uriya mutwe ndetse ko imaze igihe mu biganiro n'umuhungu wa Habyarimana n'abandi bantu batandukanye mu rwego rwo gushimangira imikoranire igamije guha imbaraga FDLR. Ati mu mpera y'imyaka y'1990 ibitero byambukiranye umupaka w'uyu mutwe witwaje intwaro witwara gisirikare byaturutse ku butaka bwa Kongo byatwaye ubuzima bw'abantu imbere mu Rwanda. Guverinoma ya Kongo yahaye FDLR ubufasha bwa politike nubwo amafaranga ininjiza uyu mutwe mu nzego z'igisirikare cyayo usigaye ukoramo nta nkomyi. Yunzemo ati bagabye ibitero ku Rwanda inshuro nyinshi, ibihugu bimwe biburira abaturage babyo nyuma umuhungu wahoze ari umuyobozi w'u Rwanda washoye iki gihugu muri jenoside n'abo bakoranaga byafi bamaze igihe basura Kinshasa mu rwego rwo gushimangira ubufatanye na FDLR kandi bakiriranwe yombi. Umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rwagaragaje iki kibazo inshuro nyinshi zishoboka, nyamara impamvu muzi z'amakimbirane zikirengagizwa ku bw'inyungu z'igihe gito. Yavuze ko u Rwanda kubera amateka rwanyuzemo rukeneye imipaka irinzwe, bashimangira ko ingamba z'ubwirinzi rwafashe nta kindi zigamije kitari ukurinda imipaka yarwo. Yasabye gukemura ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo ko cyakemurwa ku mpande zifitanye ikibazo. Yakomeje yerekana ko u Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi igihe cyose Kongo yaba ishyize mu bikorwa inshingano zayo nk'uko biteganywa mu masezerano ibihugu byombi byashyiraho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 12 2025. Mu kubisobanurira yagize ati u Rwanda rushaka amahoro, ariko dushaka amahoro arambye twubakiraho ahazaza hacu heza. Turashaka gusiga politike mbi inyuma yacu iteka. U Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe leta ya Kongo yujuje inshingano zayo nk'uko iteganywa mu masezerano ya Washington. Yasobanuye kandi ko amasezerano areba impande eshatu zirimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko kugira ngo ashyirwe mu bikorwa ari uko buri ruhande rukora inshingano zarwo. Ati kugira ngo impande eshatu muri uru rugendo hanyuma ugatekereza ko uruhande rumwe ari rwo rugomba kubahiriza inshingano zarwo, ntabwo nzi ibyo twakabaye twitega muri ibyo. Aho niho usanga turi. Ayo masezerano ashyizwe mu bikorwa yaha impande zose umutekano ukenewe kandi ukwiye n'ubufatanye bw'ubukungu. Imwe mu ngingo ikubiye mu masezerano ya Washington nuko leta ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR. Gusa nyuma y'amezi 8 asinywe uriya mutwe uracyakorana bya hafi n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ngaye nguko rero Safari ndagira ngo tugana ku musozo duhe update zindi wenda tutaba twibutse muri Nord Kivu dusozera amakuru yacu. Hano muri Nord Kivu n'ubundi ni operation ziri gukorwa n'ubundi n'Abafaransa basa nk'abari kwiyumura nyuma y'imirwano ikomeye, aho bano basirikare ba AFC bakomeje kugenda abafata ibice muri bino bice bya za Walikale hano za Mida na za Kibua. Ubona yuko hari ikintu kigoye kandi kitari bworohere. Ihuriro rya FARDC ariko na AFC bitari buze gukora bitewe n'uburyo ki bose bari kwiga naho bikomeye kandi isakwisahura yuko bitari buze koroha habe na gatoya. Hano za Walikale bari kwavansa, ariko ikintu kigomeye cyane nuko bari kwavansa batari kubasha kurizika n'ubundi uduce twese bamaze kugenda abafata bwana munyamakuru. Niyo update hano muri Nord Kivu n'ubundi sayinge. Yego Bwana Safari, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone
ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.